Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponika खटखटी रायकम साइखी तुमपेन लक ट्रॉकनेर कैप अड्रग्स किनेप दुनलो वो सिग्निफाइंग करपली खटखटी पुलिस स्टेशन के पारो एसडीपीओ बोकाजन लपेन खटखटी ओसी सीआरपीएफ चिलांगपेट पेन खटखटी पुलिस स्टेशन के पारो जनक पुखुरी अलो किरिका कुरोगासाई डेंगसी बांहिनी आकेंग पेन केदाम बम बेक पेन अतुमा फान किरिका कुरुक दुनसी बेक अलोंग पेन होम ट्रॉकनेर कैपरा ट्रॉक्सी साबुना होम अलोंग के थावेट पांगरुम पेन Lin 1.132 kg honthi meme a drugs nebdononglo lapen arideng pen tangka kereng suri thongkepra troxy tame longpon lapen banghini atuma phan nep ingnang pondo kachingnang chekatuma men laki s luno asopo l pawe doni artaningkan thongkepra isi arong lake laye khonyo polling station tadubi district senapati manipur lapen inodabang laki haba sopo age tho artaningkan phokebrahini arong jhaimai polling station tadubi district senapati manipur pusi pangthekpon nonamat doan raki mate drugs katarip thupamiji aphan sp Karbi Anglong pen chiparideng pon bokajan pen sarkurube Karbi Anglong news the drugs develop কেনেকে কি আছিল স্যার আজি এটা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত এছডিপিঅ বোকাজানে আৰু লগত অচি খটখটি আৰু চিআৰপিএফ টিম লগত লৈ জনকপুৰ বুলি এটা জেগা আছে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ সেই এটা তাতে নাকা লগাই আৰু দুজন ব্যক্তি সেইফালৰ পৰা নাগালেণ্ড পিনৰ পৰা আহি থকা তেখেতসকলে তথ্য পালে তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত এটা বেগত তেখেতসকলৰ পৰা 87 পিচেছ 87টা চাবোনৰ কেছ পোৱা গৈছে আৰু তাত হিৰোইন থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু সেইমতে আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে চিজাৰ কৰি এটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে কলনি আছিলে এতিয়া সেয়া তদন্তত আছে তদন্তৰ কালতহে আমি গম পাম লগতে দুটা মোবাইল ফোন 37,000 টকা আৰু কিছু নথিপত্ৰ আৰু কেইখনমান বেংকৰ এটিএম আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ য'ত ড্ৰাগছ আন্তৰ্জাতিক বজাৰ মূল্য কিমান মান হ'ব পাৰে এতিয়া কমাৰ্চিয়েল ভেলু তেনেকৈ আমি চাৰ্টেন কৰা নাই কিন্তু এই ষ্ট্ৰীট ভেলু বুলি কয় 7-7 মান টকা হ'ব স্যাৰ তেওঁলোক কিহত আহি আছিলে তেওঁলোকে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছিল Chokihula Nilip Development Block Pen Kacheleng Thor Warprok Sarihuti Kedam Atowar Inghan Langbu Nangche Mande Lakhang Korpho Nilip MSC constituency ke parlo Chokihula Inglong Kedam Atowar Warprok Sarihuti Malom Barikha Porlote Aningkan Wang Ason Thak Thaksi Munit Atum Kai Kiamat Kedam Kewang Kachehelat Atowar Pe Inghan Langbu Nangche Mande Tanglilu Kopi Koson Penloni Aningkan Wang Talapuson Si Pang Thang Nang Bomlo Lapen Lapuson Akisong Pen Pini Arnianta Jok Un Elang Lason si Chokihula Nilip Development Block Asai Hempen Warprok Sarihutian Kacheleng Thor Atowar Pilo Ahin Kaprek Penta Kachehela Je Atowar Amatsi Avilu Sitami Sai Jokje Pen Aningkan Ningkanta Inghan Langbung Pen Loksi Kaike Amat Kedam Kewang Kasik Sakpuki Chethansi Jokplotlo Lapuson Thak Thaksi Munit Atum Kaike Amat Kedam Kewang Ason Thak Thaksi Apor Arni Sitami Lapuson si Dambomlo Lapen Aningkan Ningkan Sitami Lapuson si Sorkar Atum Sitami Nangchelar Bom Wang Bomlo Sitami piniarnian ta towar henlo akenang sot nai towar henlo munit atum hemtun kachoboche along akai along achet he abong binonglo buke jok ta chini lapen matha bomdo sitami piniarnian ta Chokihula Inglong ahawar kedo kaboche arat atum chojor cholang pen danglo kiso kiun e ahut pusitami kisung pen chetong nang bomlang Lasinon ke chari bom BJP a sorkar atum pensi lapusona kisung along nang kerap dunji aja kongke alang litum tim Karbi Anglong ke Japon atum arideng sidulu ko ansi RD ke ponjima lapen ko ansi nangkang hon ponjima puke CM Dr. Tuliram Ronghang lapenan parda bukajan along pen kachetoidun MLA Dr. Numol Momen lapen nilipen ning kachet henai Karbi Anglong autonomous council along anghoy kelongdun MSC Povitro rong piatum pen Pinila puson hawar aradatum kidukisung kachechak bom along kopi kopuson si RD ki piponjima puke mo aporsi radatum sitami chini ponpu Lapen diphu malom kapamat bor ason thak thaksi nilitum Inglong ahawar kido aradatum aphansitami nangkang honpon nang pachingbar pon thapusi hada kido ahawar aradatum pen chuning ripon West Karbi Anglong District Congress Committee atum pen pherang kya kang nipon Nijang Karbi Anglong dongkamukam along kedo West Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong West Karbi Anglong District Congress Committee atum pen bo signifying kora pli arni tong sekot pen pherang kya kang nipon
Bangso Pherangke Amayalong, West Karbi Anglong District Congress Committee Meipu Ake Haising Teron Pensi Mai Jepahem Pupon. Bangso Pherangke Amai Kangni Ponangkok Alam Theke State Election Commission Atumpen West Karbi Anglong Congress Committee Atum Aphansita Objection and Suggestion Aputhak Maike Phapon Pu Alam Thepensi Pherangke Amai Ingni Ponangkoklu. Alang litum District Congress Committee, Lapen Block Congress Committee atum Chingki Chingwai Ajay Mekpedu Ponji Puta, Ningjepon, Lapenon Assam State Arlo Along, LAC Anghoy, Kapabat Pon Along, West Karbi Anglong Ta, Inghoy Hini, Kapabat Pon Along, West Karbi Anglong District Congress Committee atum Penki, Thangta, Kakhinde Dunji Athaya Visita Amri Constituency ke Assam Lapen, Meghalaya Ahoy Kaiketa Soluk Sodak Dover Ajok Assam Sorkar Lapen Meghalaya Sorkar atum, Chingwai Pen Monsam Kevan Bek Nangji Aphan, Bori Ponangji Puta Chuning Ridun. Lapenon Assam State Arlo Along Electric Bill LPG Jangthu Pen Chenglok Kapre Kicho Ahormu Ador Akilik Kibat Pikajok Assam Sorkar Lapen Central Sorkar atum Chingwai Ponangji Puta Choning Riponthu Athe Rong Arad atum Kiduk Kisung Chichak Nangaretlu Rajasthan State Along Asom LPG Ador Sikap Harup Hovet Son Taksi Assam State Arlota Hormu Ador Pasun Ponangji Puta West Karbi Anglong District Congress Committee atum Pen Choningri Padupon Deliberation of committee aputha election commission men mutari krisi iritumhan isi suggestion and aphan objection but suggestion asoputha iritumhan na phalo asoputha iritum pina West Karbi Anglong District Congress Committee Office Bearer Pechelo Block Congress Block P President Secretary District Mahila President Lapen Youth Congress President Secretary District Atuma Chingru Pet and Asupta Pena Chingwai Saipo Asofi Osonsi Saison Objection Utay Pena Amana Chingwai Lirable Sopta Chingwai Pakapo Asofi Election Commission Allocated West Karbi Anglong Kheroni Iruya Hithi Kedam tanga pora ho che bhong pisai pisui pena jok hithi chingkir club lason si wo signify inkoi rapliani kedam tang aroi arni kang sam banghinia munit ka che bhong pena jok kheroni iruya hithi kethedung akolat lapen peri kejor akolara mukha ke bang wedet pena jok hithi print preliason si mandalo bonta lokala bepari atuman ke bajar bangsi kayateng chojor cholang pondo Kheroni Iruya Hithi Chingker Klakwa Birta Long si Pherangke tum dampen Kangker Klaka Puthak Arju Horpen Pachini Ponlo Kedam Tangaroi Arni Hithi Arlo Langbung Langplet Chan Kemanya Rajok Towara Mokhata Nang Bichechelo Bangso Ajok Gari Motor Kachitong Ke Janganda Dolo Lasonsi Bajar Markeroya Garia Bang Ihuma Baida Phan Tongchet Pupen Banghinia Muneta to Bangbong Chibhongsi Bajar Markeroy Ale Bodabang Areng Sonanglo Lason Alam Pensi Pini Bajar ke Chinkirlo Pose Leboda Phan Areng ke Paso Bangpu Wook Kijora Bipari Rongpi Chethanpot Bontala Pubepari Atom Pen Kachethana Tenke Towarako Gari ke Paosi Hormutha Bomahut Wook Bipari Bangsi Aninki Thipen Kipu Nang po towartong chitin kokma nang tum towar bithipen hormuke thaphe pusi karju pedo ponpu lapen lebor che thakdon lo bajar arlo le hormu thap thete not lo gari pasang popusi ke thakdon pusi bepari atuk che thandon sonsi che bohong pen areng ke so bangke ahok lo pusi than pachini pon bang solam thia pathak nonanta bajar committee pen thanga kangsai abelang pusi nang pachini dun News Text Report, Karbi Anglong News. यहाँ ने दाग बॉयलर बान बहुत दाग गाड़ी पसंद कोकलो बांग मने खरा गाड़ी लंसी लट्राक बान है ना पसंद ओइल मन निबांग बॉयलर बान बॉय निबांग मने पार्किंग गाड़ी सिस्टम सी दुलो मत ने गाड़ी yang पसंद ओइल लो गाड़ी तो परे ला तुम बांगे मने निहांसी मने ने ड्राइवर न थिंगे जाइनी जाय थमबाक दो गिथे con học là son si bang than free Mr. Mayor dung là tuar ta du si Boyat committee trong than là con trai du na ve mà ve bang ve mane boyat committee tu patam ne na arju hai son son lo akes ke lam na arju an chol bang ve la mane monthly weekly collection num si ba weekly collection num bhai ni ba an chol
प्रेसिडेंट माला Presiden Baburam Rong Farbo, सेक्रेटरी के Secretary Rajendra Rong. alang litum bajaran ini cewang wang malah Mana nitum non mari thekong lelang ni la puang we hoke bang, puang theke da puang te bang we la. inilah cara pisai pisui lasana pulau te alang tum si ini ke nangkang side ini laso hot wang we mah Rang we la sud bang mana ni we thodak accident ta mana gari ta bang la lebaram sengang thun lo hai. Hang jo hang nang joan lo lebaram ta bon same ni ke mana parking sido mana pasang kok mana la pu driver side long si mana arlun lu chok lo gari. tenang li pila coklat mah Mani bang driver han theng den. kali nali Boiler jo. bajaran along long Boiler lo. Hopta boiler dang yor nu dak daily adu daily bujarong. nali mana Devan rong pi. Sik sidul cherok tok amai lapen kangdang amai epia chalsia songai hin pen ni hanglang so pathua klamalong ke paman pon lakha krepli korkan hi constituency ke parlupon langlok so ni hanglang so pathua klamalong epia chalsi langlok so sub branch ahin pen chepater piponsi sik sidul alam cherok tok amai lapen kangdang amai ke paman pon labang swalong troxi ke prasir ke ahem tun atum amina song che uponsi epia chalsia songalong chepa ogdun Lason sivo signifying corruptly ar nilanglok so ni hanglang so pathua klamalong ke paman pon sik sidul alam cherok tok amai lapen kangdang amai along mai charipon meipu Jameson rong pipen mai charipon mai along babul rong pia hin pensi alohi kapachini apor en pon lapen habar khat women wings a hin pen kangthom karni alonjer parjupon labang so amai long BJP ASDC Congress asong along penchi oponsi APHL si asong along don trok sike brasir kep ahem tunatum chepa ogdun si APHL si mei phujai kathar lapen ari sanghwa tum ahin pen parideng ponlu bangso sik sidul alam cherok tok amai lapen kangdang amai along manpeng alohi pen APHL si mei phu jai kathar VP Rajesh Tiso lapen GS Sarkiri Rongphar Kursing Timung Angtong Ingti Kathar Bikram Hanse Suren Kramsa Robi Singh Ronghang Rita Kramsapi Risika Milikpi Anparta APHL se song Kaching Hon Abang Phu Bang Piatum Chetong Dunsi Mayalong RD Chipidun Samilang Sopen Longba Morning Tea Karbi Anglong News Ini dak langlok so si APHL si atum areli thak lo mai thepo bilo la pendak don troxy kebraner kep karbiatum BJP pen Congress pen ASDC pen chi OC dak APHLC long pini nang paokdun etlo nang che paokdun etlo Tadi nak bang GMP kinrik lo nang lihin bensi kaljap dunji pusi katu wera tumda penanganan ningarong do kasi jong si MP haidet penapi kupi lo ke cengsi nang lihin bagi klaim baprai rara Kece la kece thana kam da velo autonomous state ke hang number 1 la pen number 2 ke hala long det si claim ji po bangali lo hala hang bom hutsi la 6 schedule ka pang tang ya phan lok sin itu claim po la pen ke hala 6 schedule aron angding pihini angding so troxy pen council election pe do la pen council voter list ka selam la kambang ni tung claim se rakpo la selam tang det lote election do pe mesi an ke yongsi hala nitum election ke do un hot ke chiatum do kok pulote election da hala swadima bang pape do thoi phakpo athema ke chi ke thulong le de ji ke dake la pot hala dake by election pe do thu at po an pen nelitum an par ke la long le patta ke chiatum long le patta an cancel at po la pen voter list along pen 1938 api ke wang akiche tum phan amena bang ke than lappo lake lapen ke lalo lapen sakori ke claim aron repen siksidul aron repen aron siksidul aron en epen sakori da ke piatum phan an ke nelitum amen than lappo